Karıyı ne kırdıysın o? Tayseler türlü diyeyim be. Vermeyeyim de bana akşam. Yine vermeyeceğim. Nasıl dur? Nasıl? 100 mun sağan yok. 22 mağan yok. 22 yer. Soravatırdı. Oğan didiga kemey turuptu go. Be. Yırdı. O çıktı tarezden. Bugün Karacük'teki en iri tanaken su. Mındaylar opşum arzan berетін çıgar. Satasan bata. Satamayın. Ne alay? O işten bayıttıracaksan. Niye kayırıp verin ben? Satımızın. Al assalomu alaykum kanalımızın görüşleri. Mineki bugün 6 may sanesi 2026 yıl Qaraqalpaqistan Respublikası Qaraözek rayonu mal bazarına geldim. Boldu. Mal bazarının bakalarını bir qatar aylanıp sürüp öttüm. Video davamında özleriniz bazarının bakalarını көріп alsanızlar болады. Bugün жаңғыр жауып атыпты мінекей ауылda. Азан құлақ бұлтласып тұрып еді. Al video davamında özleriniz bazarının bakalarını көріп ала бересіздер. Егер каналда мейман болсаңыз, әлбетте подписканы басың, осы видеоға бірден лайкты басың, лайк басу, подписка басу, бәрі бейхул болады. Мінекей әмме қайтып атыр құлдасы мал базары. Ал Мурат ажағамыз тазадан жай салып атқан екен. Ал ажаға жайлар оң болсын дейміз, ішінде тойлар болсын дейміз. Карион фирмасынан осындай ескілерді аған екенсіз. Енді бақалары һәм де сапасы сізге ұнап жатыр ма? Ава сол YouTube'тен көріп бардым, сеналары бәрі қолжетімділеген, қапы, айна, шыртқа қапы бәрін сол жерден бәрі бітті. Бәрі қолжетімді баға деген болады, рахмет. Сізге бақалар ұнап жатыр, иә? Бізге баға ұнап. Есік мына жерде осындай есіктен төртеуін аған, һәм де сөйтіп айнасын, темір есігін бәрін бір жерден бітірген. Орысшысы наличнигі һәм зат қосып бәрі берілді. ішінде екен, бәрі таяр тек әкеп қора берсең болған. Ал каналымыздың көрушілері ислеп шығарушының өзінен айна ескілерді арзан бағада аламан десеңіз, мәнізін көрсетейін. Мінекей Қараөзек мал базары, бұл тарапымыз Қараөзек диқан базары болады. Тап осы жерде жолдың бойында Карион фирмасының магазины жайласқан. Баршаңызды осы жерде күтеміз. Төмендегі телефон нөмірлерге байланыссаңыздар болады, достар. Ал осы қашар алынды деп атыпты. 9 миллион 100 мың сом болды, я? 9 миллион 100 мың сом ақша болды дейді. Болады отлауы ұзақ болсын дейміз. Ал мына қошқардың саудасы кетіп атыпты. Be. 3 миллион 300 мың сомға соралып атыр мына қошқарына. Алатын бір адам. Міне қошқар. Қазақ порода, кәдімгі местный. 3 миллион 300-ге алынды ма? Бермей жатыр ғой еле ес. 3 миллион 300-ге. Нормальный соралды ya menimше енді. 3 milyon 300 bin. Koya koysan mı? Болады. Saudası bitecek mi, bitmeyecek mi? 33'ke bitti yatır ya. Болады, саудасын берсін ал. Nagara yaxshi nagara ajaga. Nagara. Ata bağa 1 metr qara. 30 мың сом қосып бер арасында. Бірақ 20 екен дәмете бермек қазір 22 баға түседі. Мына қошқардың саудасы кетіп жатыр қазір. 21-ге. 2 миллион 100 ба? 24 деп жатыр, 21 деп жатыр. Енді ажа 100 2 миллион 400-ге иесі сатаман деп жатқан екен. Ал базар болса 2 миллион 100-ге сорап жатыр. Қайрет кейміз оға. Алай ажынез қарып бақ, салғы яқшы ма? Аман есен. Амда сораватырыпты. Оған дидіге кемей тұрыпты ғой. 21-ге бермей жатсыз ба? 21 ярым деп. 2 миллион 150 мың. Ағажан, бере ғой. Алаған. Бере ғой. 30 мың сом севап бар. Қашықын бере ғой. 20 мың қайтып кет. Кетін жерді. Олар болды ба? 200 миллион 200 болды. Настап тұр, настап. 100 мың саған жоқ, 22 маған жоқ, 22 ят. Бер. О, сатылды ма? 22 миллион 22 ярым бер. 50 мың сом болды. 22-50 болды. Ал мінекей ешкі жүн жиналып кетіп жатыр. Ажағалар ешкі жүнді ат деген. Ал абат ажағам ешкі жүндерді алып атыпты.
Так, ешкі жүн алынып атыпты. 10 мыңнан 100 мыңға шейін міне 100 мың жүн мынаны айырып берсе, шапан, мороженый, шоколад деген мынаны айырса, расстанам ойын сауда емес, алып атпан 100 мың сомнан айырып берсе, ішінен еле түсетті, айырып бере қайыл болған болса, бір шеттен келісім бағадан алынып атыпты. Мінекей міне Қараөзектен так мал базарының туысында тұрған сөйде тұраман. Сол жерде. Сол месті біздің месті мінекей. Мінекей міне алынып атыпты так. Мына телефонды жазып алың мінекей. 99 545 0123 97 197 0123 үш телефонға байланыс қыла беріңдер. Келісім бағада алына береді. Нормально. Болады. Ажнезіңізге лайк басыңдар, аман болыңыз, сау болыңдар. Ай, рахмет, сау болың. Қалеген жерден барып алып кете бересіз, иә? Аламыз, құдай қалса. Қалеген звонок етсін, тек үлгер алмай жатырмыз да. Уақыт кетіп аламыз, құдай қалса, алынады, құдай қалса. Ассалаумағалейкум. Қалай аман ба? Шүкір, арман. Ассалаумағалейкум. Әмбеге сәлем сұрап әмбе көрінбей кеттің деп жатыр қалай бармыз ғой бармыз Болды. Қараөзек районында Сапқоздың жігітлеріне рахмет, сау болсын. Құралбай, Есмөзек, Калин, Досназар, Мәдинат жігітлер зор, молодец. Жақсы көреді осы каналды. Ажнез Қаралбақтың Сау лайк болың. басып қойыңыз ол үшін болды. Сау болacak. Ал сауын базар түсіруден басылаймыз. Енді жаңа келер кеместен адамдар өтірік сөйлеп басылап жатыр. Құлдасы жаңа маған 25 миллион сом айтаман дейді. Жаңа бір сауын сөйтіп нақтан біреу келіп сұрап еді. Оған 27 миллион сом айтаман дейді. Әйтеуір YouTube-қа түскен уақытта арзанлау бақа айтады, немесе қымбатлау бақа айтады. Құлдасы мал базарда көбісі негізі өтірік. Енді ілажы барынша рас бақаларды көріп беруге харекет қыламыз. Сауыннан басылай береміз. Енді алдаса өзлері білсін. Неше болды ажаға мынау? 17-ге базар шығарды ма? Баспаға қашар ма? Баспаға қашар екен. Неше туған сиыр? 4 туған сиыр. Сүтіне келсек неше литр? Сүті 5 литр дейді. 17-ге берілмей атыпты, я? Саудасын берсін. Ал, мұна сауын неше болды? Мұна жақсы. Қайсы? Әтма, болды қазір. Мұна сауынның саудасы кетіп атыр, әсте. Ағалар сорап атыр. Ассалаумағалейкум. Неше болды аға? 25 айтамыз. 25 миллион сом айтылады. Неше туған? 3, 4, 5, 6-шы бұзау дейді. Тәне кеймін жер? Бұзау, нашар баспақ дейді. 6 туған сиыр дейді. О, Ромаш, ертінде шығаза. Балашаға сәлем де жүрміз еді. Айтып жіберемесін. Неше қылып атсаң, ажа, сорап атсам ба? Сорамайып ба? 25 айтылып тұрып дейлі сорамапты. Ассалаумағалейкум. Неше болды ажа? Сауын. Арқалай дейсің, я? Опа. Нешеге бітеді? Я? Нешеге бітеді? Тұра тұрсын ба не? Ағам сорап атқан екен. Бер. Нешеге бірақ. Құлласы насауының саудасы кетіп адырадыр. 4 адам шерік болып аған екен бұны. Ағам сора бады. Менімше бұның бақасында менімше анығын айтпайды ал. Анығын айтпайды гарантия ол. 4 адам шерік болып алдық деп атыр ғой. Ал қараң, бірінші туым сауын. Күніге 5-6 литр сүті бар деп атыпты бұның жерлері. 5 литрге ме? Баспағы мінекей тәнекей баспағы екен қара. Аппақ. Басы қызыл.
Birinchi tuğum. Kuniga 5-6 litr arqayın beradi deysizmi? 5 litrga dov yo'q ish. 1 Aa, litrni basmaqdan yemiza ber. 5 litrga dov yo'q, garantiya deb aytibdi. Birinchi tuğum qashar. Neshiga chiqarib atraq buni? 18 million 200 ga so'rab. 18 million 200 ga so'rab atır, biroq ile berilgan yo'q deydi. Mallig'ina da gap yo'q bo'ladi. Savdosini bersin deymizmi? Al Boğaz Qashar mineki. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Boğaz qo'nov ya. Boğaz Qashar so'ralib atibdi. Bazar 13 million so'mga so'rab atibdi. Biroq yili berilmabdi. Necha oylik bo'ldi ağa? 6 oylik Boğaz dedi. Ular savdosini bersin. Al qarang, usu qara tanani 21 million so'mga so'radi deydi bazar. Biroq yili berilmabdi. Arjag'imda kimniki siznikimi? Qizil. Siznik emasmi? Bo'ladi. Savdosini bersin deymiz al. Diyxon ağamız ekan. Ular bunani o'lchab atibdi, siyirdi. Hop, chiqdi tarezdan. Necha kilo bo'ldi ağa? 235 kilo ya. 235 kilo chiqdi. Mana siyir hozir so'yishlikqa. Kiloga nechadan so'rab atır ağa buni? Kiloga nechadan so'rab atır? Neni? Siyirdi. Kiloga so'ramadim. Yeli so'ramadimi? Tek o'lchab ko'ryapsizmi? Ha. Tek o'lchab ko'ryapgan ekan ağamız nega 235 kilo chiqdi deydi ustursa. Necha aytding sen bu siyirga? 15. 15 aytılib atır ya. Bazar so'radimi bularcha? 12. 12 mi? 12 so'rabdi bazar. Savdosini bersin al. Al buna qara tana satılıptı. 31 milyon so'm ақша bo'ldi deydi so'mni. Sizmi? 31 milyon so'm deb atırlar. Qarang. Bugun Qarajokdagi eng iri tanagan su. Odan başqasi yo'q irisi. 31 milyon so'm patolog bo'ldi bugun. Necha bo'ldi? 18,5 ga. Bazar 18 milyon 500 ming so'mga so'rabdi ustanamizda. Mineki semiz yaxshi bag'ilgan tanagan qarang. Ağamız Akbegin. Diyxon ağamız ekan. Bo'ladi, savdosini bersin deymiz al. Qara kimniki bilmaysizmi? Ne beraqdami? Qara tanadan ko'ramiz nari. Assalomu alaykum. Senga qara. Necha bo'ldi? Assalomu alaykum. 18,5 ga so'rab bunda. 18,5 ga so'rab otgan qara tana. 18 gami? Nazig'amni so'ragan 18 ekan. Bazar 18 ga chiqardi deb atır yesi. Bo'ladi. Savdosini bersin deymiz. Al bag'atın tanikilerden göremiz. Assalomu alaykum. Qancha qilib atır bazar aja? 13,5. Bazar 13,5 ga so'rab tur deydi. Bag'atın tanikilerden yeti de zo'r zaman emas, ko'kka chiqqan beldan biladi. 13,5 milyon so'mga taniki so'ralib atibdi. Al bunaga kelsak, assalomu alaykum. Necha qilib atır aja taniki? 14 dan az-maz o'tkirib so'rab tur deydi menga. Biroq ele berilmayapti qara. 14 dan shamoli o'tkirdi deydi. Bo'ladi, savdosini bersin. Bunaning savdosi ketib atibdi hozir. Qara taniki. Assalomu alaykum. Bo'ldi, assalomu alaykum. Bo'ldi. Necha bo'ldi ağa? 13 ga so'rab turma. Bazar 13 million so'mga so'rab tur deydi buni. Al buna Qasharni sal to'monlab so'rab turibdi deb aytibdi. 10 million so'mga chiqaribdi bazar. Biroq ele bermayapti. Bo'ladi. Al buna Qasharni bazar 10 million so'mga so'rab atgan ekan qara. 7'de zaman emas 10 milyon so'mga chiqibdi. Al Qashar basbaq aldı deb atibdi. 7 milyon so'm ақша bo'ldi deydi. 8 milyon ayıp turgan ekan 7 milyonga aldık. 7 milyon so'mga aldı deb atibdi. Bo'ladi.
Kishkantay tanekiyi ko'raylik-da. Assalomu alaykum. Necha so'm bo'ldi jamno? 9 so'm aytamiz. 9 million so'm aytiladi. Bozor nechaga chiqarib tur? Hozir 7 million. 7 millionga so'radi bozor ya. Kishkantay tanekidan. Yili berilmayapti biroq. Bo'ladi. Savdosini bersin deymiz. Hoppa. Kishkantay tanekidan assalomu alaykum. Necha bo'ldi ochqani? 83 lira. 8 million 300 ga so'rab tur deydi bozor tanekidan. Ular savdosini bersin. Mana ne bo'ldi? Kishkantay taneki. Assalomu alaykum. Siznikimi? Yesh yo'q bor. Yesh yo'q. Var, yesh yo'q bor. Mana ani ko'ryapti. Qashar Kishkantay Arif Qashardan miniki. Assalomu alaykum aja. Necha bo'ldi Qashar? 7,5 ga so'rab tur ya. Bozor 7,5 ga so'rab tur deydi. Bag'atning Qashardan. Ular savdosini bersin. Ko'k tona. Necha bo'ldi taniki? Taniki Qasharmi? Taniki ya. Tanakim. Nechaga chiqarib dedingiz? 10,5 ga so'rab tur ya bozor. Biroq yili berilmayapti. Al Marat ağamız hozirda Qasharni so'rab olibdi. 8 million 100 ming so'mga so'ragan ekan. Azmas post deb turgan ekan bu. Al savdosini bersin deymiz. 8 million 100 ga azmas. Al bugün kozlu qo'y, ешкілерден көплеу түсіремен. Rası savun bazar түсіргім келмей қалды. Жаңағыдай көбісі өтірік айта берді. Bugün сайлап жүріп, ilacı барынша түсірдім. Сондай қозлы қойларды түсіріп басылаймыз енді. Гиссарский ма породасы? Қандай? Гиссар қоя? Ал. Мынау Гиссарский порода деп атыпты қараң. Неше туған қойлар ажа? Бірінші туым, я? Мынау бірінші туым, анауысы не сол? Мынау 2 я 3, мынау бірінші туым. Қозларына келсек, қошқарман жат. Ұрғашы қозы, я? Қарқайсынан нешеден айтылды? Қозлары мен 7 million so'mdan айтып атыр. Базар нешеден сұрады? 5 ке сұрап тұр ма? 5 million so'mdan so'rab tuttu qo'zisi men, urg'ash qo'zisi men. 7 million so'mdan aytib turgan ekan. Bo'ladi. Savdosini bersin deymiz. Al endi buna tarafda bas qo'zli qo'ylar savdo ketib жатыр. Assalomu alaykum. Qo'shqar. Rashid. Qo'zli qo'y qo'jaya. Anavmi? Qo'zli qo'yingiz necha bo'ldi? 3 million 600 ming so'mga so'rabdi Qozaq paroda qo'zli qo'y. Birinchi tuum ba? Uchinchi tuum o'sib yig'gandan keyin birinchi tuumday bo'lib turibdi. Qo'z qo'shqarmi zot? Urg'ash qo'zi, qo'zi. Ular 3 million 600 ga so'rabdi. Al qo'shqarning savdosi ketib yotibdi. Ha, so'rab oldi. Ne kuyruklar qo'shqardim. Ahmet'im sana sert bir batkam oldu ya. Şuna bulalım şu meşhur. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Necha qilib atır ha buni? 4 million 200 mingga so'rab o'tirmiz. 4 million 200 ming so'mga so'rab turibdi qo'shqar. Qo'ydi 36 ga so'rab o'tir. Biroq yili berilmayapti. Iyisi 4 yamgan bermayman deb turibdi o. Bular savdosini bersin. Al bozorga shunday qo'zlardan kelibdi, qarang, Gissarskiy paroda qo'zlar mı? Kim? Ağa siz kim ya? İyisi kim ekan abi? Siz mi? Qo'shqarma bermi?
Qo'shqari urg'ashisi aralash deydi, Gissarskiy paroda. Nechidan aytildi ağa bularga? 3,5-4 million so'mdan aytilib atibdi. Ne yani? Bunalar urg'ashi, qo'shqari bari aralashgan. Gissarskiy biyilgi qo'zlardan. 3,5-4 dan aytib atgan ekan har qaysisini. Nechidan sotilib o'tir ağa? 3 milyon 300, 3,5 milyon so'mdan alığa bo'layotgan shunday qo'zlarni. Bo'ladi. Savdosini bersin deymiz. Qo'shqarma dedim bari. Assalomu alaykum. Qo'shqarma bari. Ya? Ikkovi qo'shqar, biri qo'y, o'rtada qo'yma. O'rtadagi qo'y ekan. Qo'shqarlar nechadan bo'ldi? Şaması neçeden qildin ani? 4 milyon so'mdan bunday qo'shqarlarni so'rab atgan ekan ani. Qozoq paroda o'zimizning mesniy parodadan. Hoppa. Buna qo'zli qo'y necha bo'ldi ekan? Assalomu alaykum. So'rab atibag'i? Necha qildingiz? 3 milyon 500 ming so'm qildi qo'zli qo'ydi. Bo'ldi. 3 milyon 500 ming so'mga qo'z. Men qo'z qo'shqar majaringiz qo'z urg'ashi tuğumuna geçsek neçe? 2-3 tuğum deydi. Bo'ladi. 38'ge vermedim. 3 milyon 800'ge bermepti. Qaytuv bozor 35'ge so'raldi. Bo'ladi. Al. O ajag'amiz neki miyot sotib atgan ekan. Mayskiy Propolislar ham bor. Mayskiy 6 miyot deydi. Al. Studiya bor amalda. Harrening sütüma? Pensiya shishede. Harrening sütü bor deydi, pensiya shishede. Sizde shunday toza ne qo'ya? Miyot qo'ya? Zakaz bersa ne qilasizmi? Qalaga aparib beramiz deb. Qalaga aparib berasizmi? Qalqabat no'kis bo'lgani, конечно. Qalqabat no'kis. Salj beruvni taksidan. Taksida salj beru. Bo'lamayapti. Telefon nomerini ayting onda. 88lik 88 034 14 06 034 14 06 ya. Shu nomerlarga baylansa berasizlar. Bo'ladi, savdangiz bo'lsin deymiz. Savdo ketyapti qo'zlarga. Neçe qilib atsa? Neçe qilib? Nima? 2 milyon 300'ge yili berilmedi deydi. Qo'shqarma? Qo'shqar. 2 milyon 300'ge berilmepti buni. Qo'shqar bo'lsin. Bo'ladi, savdosini bersin. No neçe bo'ldi? 2 milyon 200'ge so'rab tur. Qo'shqarma? Qo'shqar 2 milyon 200'ge Qozoq parada yilga. Urg'ashini nechaga so'radi buni? So 2 milyon 200 ba? 2 milyon 200'ge so'rabdi. Bo'ldi. 2 milyon 200'dan so'rabdi. Bularda Qozoq parada o'zimizning endi Xitoy 100 so'm bo'lsa berayin deb tutdim neki bo'ladi. Mana qo'zlar bor ekan. Assalomu alaykum aka. Necha bo'ldi qo'zlar? Qalay din so'qlar. Necha bo'ldi assalomu alaykum? Kurik alısı atsa. Ya? 26'dan sonra var. 2 milyon 600'dan qo'shqarma bari. Shu yerda qo'shqar 2 milyon 600 ming so'mdan so'rab atır deydi. Endi chamasi 50 so'm 100 so'm qo'shsa berayin deb tutdilar buni. Bo'ladi. Savdosini bersin. Na qo'shqar necha bo'ldi ekan? Assalomu alaykum aka. Necha bo'ldi qo'shqar? 30 saatga deydi. 3 milyon 600'ge so'rabdi dedi. Qozoq parada qo'shqar. Savdosini bersin. Давай. Давай. Assalomu alaykum. Qo'shqarmi ag'amni o? Qo'shqar qo'ya? Ya? So'yma. Yaxshi. Assalomu alaykum. Qaysi munosib? Harman. Serki men bunaqa? 32 yarim.
3 milyon 250 ming so'mga nasib etgan apti Baxtiyor ağa. Xo'sh qarshi ağamızdan. Yeti zor ekan biroq 3 milyon 250 ming so'mga. Limuzindaygina 28 kilo. 28 yoshgami? 28 kilo arxan chiqadi dedi. Bular qo'shqarlarni necha qildingiz? Ha? 20 ga chiqdi, 5 ga oldim. 5 milyon 200 ming so'mga chiqdi dedi. 5 milyon 100 ming so'mga aldım deb atran. Algan yerine aytib berib atır. Qo'ydi 3 milyon 800 dedingiz mi? 3 milyon 800 ga chiqdi qo'y meni. Qisir qo'y bu ya? Qisir qo'y. 3 milyon 800 ga chiqdi. Yeti zo'r ekan qara. Qo'shqar 5 milyon 100 ming so'mga olingan, 5 milyon 200 ga so'rab tur deydi az bozor. Biroq bermayapti eli. Ular savdosini bersin deymiz al. Qo'shqarchi ağamız. Al qarang, bunday qo'zlarga 2,5 million so'mdan aytib atgan ekan. O'zimizning qadimgi mesniy paroda, qozoq paroda. Quyruqlarına kesip, quyruqlari mana ekan. Ila qo'sbaq bo'lmagan anday nemen. Malchmen qo'sbaq emas ekan. Qarang. Apasından ayırgan bulardı. Şöp jep baslagan qo'zlardan tur-turidan bar ekan. Inanda kichkantaylarni arzallab aytayotgan qisayt. Qanday iri-irilerini 2,5 million so'mdan aytayotgan qisayt qarang. Kelib berganisi var. Shamas nechidan ketib atar aqamna qo'zlar? Nalar? 2,5 dan qaytib berib atgan bulardı baribir. Iyesi jo'q ekan o yerda. Aniq so'rovga. Mındaylar option arzan berетін шығар. Biroq mürrik bo'lib qoladi. Mürrik bo'lib qoladi. 2,5 aytib atgan ekan. Ava. Iyesi aniqmi? 22'den 2 milyon 200'den beremen deyman. 2 milyon 200'den bo'lsa beremen deb atgan ekan. Bu qo'shqari urg'ashchisi aralashpa deyman ya. Qo'shqari urg'ashchisi. Ya bari qo'shqarmagan mana. Bari qo'shqar deb. Bari qo'shqar deb atır buni. Javon deb tur. Mana. Bir qo'sbaq urg'ashchisi bor edi, qolganning bari qo'shqar ekan. 2 milyon 200'den beremen deb atdi. Bo'ladi. Bozordagi bugungi arzallov biyilgi qo'zlar 2 milyon 200 ming so'mdan bo'lib turgan ekan. Ağa bir nomerda aytib bersa qo'zlarga. Shart emasmi? So'yma. Anaqama. Hadi. Kerak qo'sal berdi qo'y. Aqsan qal qo'y. Qo'yma. Yo'q, bermayman. Beraman. Nechiga beryapsiz? Rahmona. Aytganing bo'ldi, aytganing. Bo'lmayapti menga. Sar endi deysin o. Xitoy sanab turib deyinmi? Vermeymen deb bağın akşam. Niye vermeydi? Akşamda veremen dedi. Vermeyeyim, kızım emas bana. Ben akşamda verse oldu, ben vermem. Öz görecek kalkanca. Ben bilmeyim o yani. Bakan verim son verecek fayda mı? Ne kadar? Al dedim be. 16'a al dedim be. Onu özüm veremen dep. Ben aldım onu. Sodada bala koyun kaşımda nafarını. Özüm veremen sağan dep. Kaça veriyor? Kalkancan koru koysun. Ben yemişim koşum bu. 1 milyon 600 ming so'mga. Az bermeyatib negiz savdo bitgan ekan. Qasındagi ağa bermey qoladi. Және qo'sasang deb atibdi. O 1 milyon 700 ming so'm deydi. O bola. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Uneri var ekan bunanda. Ya? Uneri var ekan o. Uneri? O ko'zga kiyib qalay ishlab turgan bilmayman. Qanday uneri bu? Valsin aytdi Qozog'istonga kempiring ketdi. Mal jinaydi? Qozog'istonga kempiring ketdi, valsin aytdi. Vals o'ynaydi deymi? Vals o'ynaydi deyishki deydi. Qo'y qo'ysin sen. Savdosi bitgandir edi. 17'sini berasan deb atdi. Yo, buni uyat qildim. Verdesin vermedim. Buni uyat qildim. Bakan özüme veremen de var zaten yemişim veremen de var. Verem yerim so'ngdim ha. Savdosini bersin. Adam Al mana aloqli eshikimiz alınıptı qarang. Alloga miniki. Apasi mini 1 milyon 400 ming so'm bo'pti. Apasi getdaygini birinchi tumba. Shunday. Ya bo'y o'sib ketgan bo'lsin. 1 milyon 400 ming so'm bo'pti. Bularni o'tlavi uzoq bo'lsin deymiz al. Bo'ladimi?
Şamasın degende talep şama. O ben aytib berim, maqtavim ber. O'zi Serke mikin bular açıp? Serke ekeudi ya. Ekeudi serke deydi onu. Yetlerde zor eken. sağ qo'limizsin bay. Ya YouTube ava. YouTube'da ağanı bir ağzı verir. 1.400.000 so'mga so'rab oladi. 1.400.000 ga. Bizde az pis. Hop. Adamlar bermeydim. 1.500.000 berdi al deb atır. Altayı sattım. 1.500.000 ga beramen deb atır Serkeni. Paçam olsa paçaki verdi paçaki. Aleyküm. Assalomu alaykum. Şükür. O 14,5. Satasan batar. Ne alayım? Alın yerine de karar. Yagan yagdayında Alın böyle kırmından gitti burası. Maldım bu işi. Ay siz sakat. Onun için satıp alma. İyi sakat ol. Bir saklayıp kalan içinde kalırsa. Benim karadım ben bu bayrak. 14 yarında perişanlar. Ha, koldaki. 30 mayıp perişanlar. Yak vermiyorum. Tabi 15 kun özüne beren yok. Menimce bu 12-13 kilani beredi. 12-13 kilani. Yeti zaman emas. bir tiyin ayırmayın ben artık. Misyon kayıp vereceksin. Niye ayırıp verin ben? Satı mısın? Şimdi nasıl mayıptır? Olar savdasını berdiniz. 1.500.000 so'mdan bir tiyin qaytpaymiz deb aytdi. O bag'ana satılgan tana 31 milyonga satılgan. Mallar chiqib yotir bari. Voy, chetga chiqib o'tkirsin. Alıptım mına kaşarlardım bari. Neçeden bo'ldi aja kaşarlar? 11'den 11 milyon so'mdan bo'ldi dedim mi? 12? 11 deydi, 12 deydi. So'shamadan bo'lgan qullasi. Jiberi vatır aytıyor. Bilgenin isteyvatı degendek. Al mineki kanalımızın görüşleri Karaözek mal bazarı bahalarının bir qatar aylanıp қолдан kelgençe ilacı barınça haqiqatını түсіріп өтуге hareket qildim. Mына жерде және bir ешкінің саудасы кетіп жатыр. Bunlardan kaçakın Ава, сыртында сізді. Ютубтан шығады ғой бүгін. YouTube'a çıkar. Çay içip oturup görsün abi. Serke mi aja? Neşe kıldı bunu? 22'ye bölmedi. Қазір 18'e sorardım. 1.800.000 sorap tur, hazır sorap turgan. Azanda 2.200.000 berilmepti bu. Yeti de jaman emas. 18 kılan şaması var mı? 18 garantiya. 18 garantiya berip qo'yapti dedi. 17 yağı vuruyorsun. Жаңбыр жауып кетті ғой. Ал жаңбыр жауып бастады мінекей бүгін. Енді Jamgır. болады. Jamgırlar benim. Aman bolayaq. Ал сау болыңдар. Ал мінекей каналымыздың көрушілері. Шуның менен бүгінгі видеомызды жұмақлаймыз. Амалықта көріскенше қош сау саламат боласылар. Мінекей жаңбыр жауып бастады. Енді астен тауық базар түсірсек түсіреміз, сөйтемізді қайтамыз Шымбайға қарай. Ал амалықта көрсек достар. Ау. Tohma dizeli yürü koyarsın. Қандай? Tohma dizeli. Тоқма? Tohma dizeli. Тоқма тізетін дейді? Қандай зат ол? Мотоцикл değil mi oyda? Мотоцикл ма? Мотоцикл көп қой? Tok değilse. Тоқ мотоцикл дейсіз. Ава. Так, неде? Маңғытта бар ғой? Son söyleyip atırdım böyle. Ава. Тауыр арзалау. Arzım bağında ne istiyorum? Так, Лачин дегендер бар, 23 миллион 500, 24 миллион. Ya oğlum tok mu? Жоқ, тоққилар 16 миллион, 12 миллион сондай? 16 миллион. Toktun
13 milyonluğu var edi, o amidar yarayın. Ava 13 milyon. Onun tütürü var onun. 13 milyon. Soğuk sözü bir kıslayı mı getirir? Niye o? Motor ana fotoğrafın zatı var. Ava. Ya o tütürü var. Barıp görseniz болады. 12 milyondan başlanады. 13 milyon, 16 milyon. Al болады жаңбыр жауды. Сол дені жұмақлаймыз, миллион жұмақлаймыз, сол жерде. Хамме қашып басады уже.